unang ka join tu lasi hong hemalo people pon pe dat o hemalo ki jang jidat engke diri lang chinglu lo wang lo ala tumge pugen tumge kopai lo CM sang nang hang kali nitum siba lapen ke bang tumge sub Christian ang se United Christian Forum for tum siba ang ton tame Christian tum se aron bari mabe akaprega akhai tabe akaprega dhorom tabe sub Christian ang se pastor prosaro lapen rongasa dak di pupen chenglok dordeli tum sige bang lo lapen ke amreng pen natu amreng tame APSLC presiden lo hoda penta sorni ke na join de asil son takar se ang niwang tame nang ke join ji to pigla lapen prapjin pen nang tum chini ne je nang tum media hoi pen ni pang dak ko prapjin pen chikro yon niang bo teni li selang lo Asama Chief Minister Karbiang Long Wangji Bang Koi non ke to bom district congress long ke to abang phubang phetung dar non alasop district committee pen chi ursi non BJP party long na chiko BJP an sayang deng chiklem bom lo pen prapjin pen alang tu mata ke deng ponje pan ala bang koi congress inang join ji popot ni lima tha leader small district committee member salang tu pange dilema থাকে chief minister si peteng pon po pusi pathalo leader sa isa penisi manting kipi tasi pinina tum theklong lo congress la pen PSLC pen dar pan ke thantap ke ratum ke lake manghi la pen koi kre lake ang theklo onana la tum press meet pipo ko nang join pa suri lake na tum chilo ejalang tum ke rat pan ka chupai asa yang deng se longle ki pipu Karbiang Autonomous Council atum Ramdev Phanong legi pi 1,53,260 dan itu Karbiang Autonomous Council le chine pin long legi pi ye dawla tume mid me pin den se nili sige kiune lo pen apta nili te Delhi dam nang kok ji te 125 62 amendment ka pichun je pha la pen ang part me autonomous state endu lasi etum pen nabdak joining program jutete dilai ji rolong Delhi leng pheji la pen that pen ke ko niliphan BTR election da me niliphan pon bom balong tin non ke ongdung ke ko non ke congress pen la ke primary congress che OFC al primary congress president secretary to bangla lo dak dorbaguri pen mondol congress Allah angkangan primary congress to ke ongdung primary congress में थे join जेला हाँ तुम मांगे हुडक सिनंग join नहीं जी को ऐसे प्राप्तिन पेन हुडक द्वार बाबुरी consensus लोग दाम पेन ऐसे देंग पॉल पॉलंग तुम पर MP गौरव गोगोई Karbiang Long Wangsekta अमर भाई जुम्पिक लपेन ऑटोनिटी अकेहा तुमने मेजो सिता जुम्पिक ता नांग लिलोंग के कई ता हजार मुने नांग थ्रू ठेला joining fan नांग लिलोंग मुने कई ता बांग ऐसे कोपी सी पुजी सारा सब लासो पर के निली Karbiang Long रा तुमने लिखे अचुबाई भी देखे हॉपे दलाम सी के था Nasi hokpe dalam thalo plongte arnam ta hiljumi piji lapen ratum ta lage hiljumi piji ethe pini muridum chini bijar people uliram rohang thale leda bijar ke lake sub mane court case bijar lake eviction lahila rat panthalo kiche ki betum pan amening khaniat nangji sida paragraph 2 ben sub paragraph 7 ke dake separate electoral rules katir ji provision council long do last month PIL ki P24 plus ato lale jai ka thala case ta PIL 24 plus se case ta last ote impen ni committee ra sengel a committee do ta la dake thek dai nai atum busil tum hoppon lo Karbiang Long ke Dr. Jointorong Piabari ma CM MP ben chenglo Dr. Mansino Pia apa Ari MLA Penchenglo ex-principal Dipu Government College Nubin Terang Penchenglo ex-principal Bernard Rong Har Penchenglo La Pen ke Sar Therong Hi da judicial court non customary court along langi jas lo La Pen aparta me Dr. Dhoram Singh Terong La Pen ke Elvin Terong Ola sa committee long si paragraph 2 sa paragraph 7 separate electoral rules katia a committee lo apen latung
aku biti tum nak submit lo ceklo yantro ko nak submit lo la soben ke ni isi chu perai lo isi perai det pen ke session lo pass lo session lo pass det pen governor lo pathai lo governor bang ke tumari denga bi governor ke 62 la guardian chon tum bang ke la si governor ja kong long nai pulong te paragraph 20 BA long paragraph 20 BA lo pulong te itum governor phan itum hukum ki piun na ja kong do bu la pen governor phan itung ka cheperai anda me article 163 council of minister fan lo le lake alang li governor dak ni tung cheperai ala anta alang li nang piu lo la si lahai ala ma ke kar biang lo ora tung da chini lo la pen ke sexual awareness ta bi lo la si MP election api ke muni tum ma tha kerala si APSLC la pen congress ban ke muni tum si kari jek lo nili kali la si nona lang tum arma non nilipan allegation ng alibang social media alang long na tu media hoy pen hang po social media press meet ki PPA bang fuge te independence ka pera Richard Talk isi ako ai ga po rajani kita election thodon lo ka pera lo betai ni lo CM candidate MLA ta pera betai pol ge election ki thoda MP betai ni lo MLA betai ni lo MEC betai si betai foga perem ke ne lili ka perem kali lili ke jo khona perem ne pe hai jaune ka perem ke rat kar bhek rat tum se perem mat chupatu ne lasi lahai la muni tu munthi partnership ni chini si ye APSLC puno congress puno tum ke rat phan ka chubai alam si ke thanang se abuks le porno order le bitan dara tum bisar se lasi pini alang tum ke than ana lam pet ke pini la tum ke kapek lang arizal bang ke arni bang ta na ke join yong se lang tum han ahok lahai lam long le ki pi 1,53,260 long le pi e lahai forest tangka chu app ta ho e PWD kam claim ke pin chol lap ta ho ona tu thil lo ke PWD kam claim ke pin ta chol party BJP party Dr. Himanto Biswa ke ja pon party BJP party la ke tim kar biang long ke ja pon party BJP party long si na kalima kala pona tum chini lo nili army si bakta amen sunglor ne chorsa se mane pule patro jayga thara bangi pu ba ke nangi ke laso constitution paragraph tu ben sa paragraph ke che ke betuman amen thare ji sita alang ithan je people representation act 1950 constitution long tok tak do India citizenship lo pulong te 18 years long te voting right ke nangin India kanglong no hogle tuta nangli voting right ke dulu jalan ko son se voting right kan thanun ji pula te constitution long se tok da lake nili kali lake ako constitution ke lake non ya busta panangne na tum dala mobile long le la jakla la pek lak pun nang klang aji ke chata la si lang rapan thanta pe ke thikarbi ilum kar biang long ra tum ke na tuma chini lo iur CPML as sing tang pe pinya ni ke CPML as sita candidate na tum handa ke na pikrai ta to thuthi bo ke tapi ni BJP party long ke jage ke chetan do pe no ne mele la lo ban kore ni bang thong ke rai si banan da to non serious so bang thong ke rai si ka dang lu ma jong so se bang kore rock ka ta people pan gang ke mane BJP party pan ratum ongo aphayong pe la so pano mate zalaan ke hai mong ta mane ke thurunde dalo dojoi lo bakle munde lo sita me BJP party se hai mane yong dung rat kar biang rat ke nona ko ke je tin kar biang long mate BJP party pan ke koilang kwang theke ban ke lakhe MP MLA MEC are jalo Indian kanglong nohok tabe je isia political party 100% betaini council BJP election betaini lo phongni ta me dak bang ke 100% ete aprang la Richard Talk bipen dia famous lai la tumta belega party dunde congress pen ta dunde noga dunde te BJP ticket hanglo BJP do bomb ayer hanglo long le lo dia famous lai ta independent dan tholo Haider lo BJP jibang thuji la si nona ko ke kar biang lo ra tuma proite hempre kamini tum othe autonomous se da issue da tum othe
adu ya hoy tani tum othip Karbi Anglong paching thurji panel tum othip development asang denge na tum chin lo Karbi Anglong atto kan no na tum si chini lo kachelar ke theklong lo emen ke chelar phake ule lo are ngalak lamban ta pudu mat room was not built in ete ane sivet ke room ta chelar phake ule asida ngai tum ta piju kan si kachelar theklong lo ke mon san ta education in the may best Karbi Anglong science stream ke 100% 100% Dipu Medical College do lo all Assam lo ke 100% ave sita Dipu Medical College first best MBBS na pass lo 100% 97 out of 97 the pass la isi ka chela lo mandil lasi kapre ka sign ding ta ka chela theklong monglong mitu chini lo the kamda non claim bon boy lo aba ke tang do lo ke tang ti da claim monglong major to da claim bon monglong lasi moi tu na tu mo thalo on Karbi Anglong isi lahai industry pe ne yong si doro pulong te dak oreng war sai il tu pen nan ar sui jang tu man ke suri atu man ke wo ang tang ga chongda tu pen dak chewang lo nomor 2 ke prang ke tu man ke don bukajan ki pi cement factory fan ki pi ni li the kunde prang CM fan ni source se la pen ke Karbi Langpi project hydro project ki pi along le tai tu alang tai tu council ben thang alam do na be thang chi tok te thang revenue long de ore ga war sai sakuri bakuri da long le se non ni to la ki misuse pu la ben sa ki pi long le to ma phai sap lo lak ni so se lak ni ra suri chok sikera na kep abiga sa long le nane Karbi tu balong le se nane Tripur Marwari fan Jorhat Ahomia fan Golaghat Marwari tum fan Guwahati Marwari fan Kolkata da do hala ai tum fan list kipi da thang ka chitok abi holos council ben thang alam don da আর তুমি ইন্ডিভিজুয়াল লিস্ট পিলো 99 years হল সন পমাসি ben horeng amar sai pini da thang ta council ben along de Kasi nonil tu alam donan bang ke lagi use council da ke claim on skill no non skill no 100% council so ke claim on ke dagari so yang box pine la so lam don to hinie bang itum da lam don bang ke that one ma council state government fund revenue kipi 60% revenue goes to Karbi Anglong Autonomous Council and 40% ke state government no itu mas ki ong aprang bagai itu thang long dilai asi lahayong si long lo long te itu ningkani sibak lahaya tangka revenue long lo long te itu suri sibak yong si itu council revenue long te nono noi ke haro krini ra phoket itu la rong orenga warsai kabe pin ahem atum pan ke itu achiklo wan after 3 years ningkani thoma phibang ke itu Suri for project logang piunji abar side uji. Lain industry long se dak tulung. Nah galong leta Allah kabe. Rar ke pucupai. Hydro project ta matro pangrum pet pen so pen ke chiri suri ini basi. Ke thoma hydro project pen binai ta ke suri ini be. Abigas lata council revenue len. Angge laka underground pe sipai poje langroi pen lang ponpo anar loge tang pet po aju ke lu rong pan thang da mane yong se na da along le pota do lu do ko plong de lata ala pota ke do nam along le alang poisa long asilar pan hai ka chubai industry ta nang ne ecology school ta nang ne flyover ta nang ne sainik school ta nang ne oreng amar side ta nang ne plong de ratu na chini lasi Lasso ka chini si pini Karbi Anglong tum ke Soini school tanang ji Oreng amar sai tanang ji solar project tanang ya tim develop po la pen ke ko ecology school tanang ji flyover tanang ji gula somatha si pini Karbi Anglong rat tum ke je along tina consensi tame long pen betai po betai trop si an ke APSL si la pen congress pen ji OC BJP party long achu pe abdul loge nang tum ke la ke alam gali lo practical sen than theklong rat tu phalang tumi poisa pen muni tuma ning
ang thin poisa pen na monji ma une ma ke asila hai rat to mata lagi akoi ki pita ba ni ang klong pa si ba ni ang klong pe ba na cherap lu pu ding polo asi la cholo apre tang Sir, wala. Dr. Mansing ang Dr. Mansing no pi ke na tu na chin nang ko ye chu alang li tiket long le det pen na pi ke do joil la pen ke congress apa si alang li cherap pun no put pi bom asi pin nona bang ke formality alang li wang lo la pen ke an sini long wang ni long wang da penon su wang wang se alang li ko pini dam si BJP party asai hem lo dong kamong district BJP ala hala tulbari baspai bang chaldom kang troop si hala BJP active card bang odai kang op si alang abang ke congress dun jide pini chin ne jale ana dir man ke la ke congress long si alo claim nun bom lang ben vote pilo non ba ke chiklang dak ko li thangi pian lam be Kongres amit pu roton India punto bang ho cycle hum long suwi ko cap la so la ke document si do la siarnat la ke nele report ki piali la ke a report bang ke senior po ola sut ke sorotteron la pen ke council po ke rotonin ja signature la pen ke ola sut ke idal division officer ke la ke siarnat sotron na sakso goro mission atangka pen central government atangka la siola sohot asaikel iteran of 50,000 si homo asi lagi ada comments itu la documents dan Lapan sir, si jepine pipine de jinun de kanta lapan sir si Pipin Purpol, Jal Jivan Mission wala. Atong bill ke nang birlong leda jol jiwan mission ke central government pe sipol che that kele all assam chu heta me nilidatu dilhi prime minister along non chief minister da so ke dam ke je la CI agenda ba ke la lo jol jiwan mission contractor to one ongoing scheme of khaan liability bot pinangi pulo asi prime minister je chaklo la sonikan mo ki pije pa hola le pilo long te ke payment long to sir last si alam la si video lang konrak sangma ganing je la block 1 block 2 putha je autonomous state la boundary pine outline hotsi la so block 1 block 2 ke officially surrender ber lo la so putha ka bang mane kar binglang ma chodai ber lo puja da lang la kar bima mo hodai bello lagi ahok lo sir ahok lo lagi la so meeting hot ke ni leader kali la so meeting hot ke la so CM taro do la pen ke tensing ti da do la pen chief minister da do ni lidolo karbi hola silong karbi bon kang pu hosi hola so se ni tum ko dak megaloy secretary long damsi nang than dak lo ame butte ta na peklang lo la this is karbi lo la ke karbi lo lokon lo to ke la pen ke dak ke notified boundary da do natural boundary da do asi la ke lokon block to issue ke thak da be se hola posorta la political issue na political issue chodi sir la political issue thak da be ako ni tum ke la ke block 1 block to ki agency ta pe to long le lai no thank you sir thank you sir welcome pipa